sola manatu ni no pa i mai tau. O pe ia le tau luku o manu. Sa loko. Ua le tau na o le whapoi ko. A wao lele o ngasi toto le la. Ua ta ape ape papa. Ua masai sai koi le la. Ua o ia le au akwa le tua. Le IESE na whale la. O le au akwa tau na ta. Ua tali tuali maina e la. Le au soo pa le mautou. Lona tau pa moe fo. Ua te ta. Patasi ma Yesu. Ile tu mamau. Ua o e le aso tolu tanu ono maliu o tātou o o Yesu. O tasi moe moe ai nei le whawhitina a le anga. I le au angelu, ma le au pa ia i le langa. O te tau, o na huli e se ina le maa.
to the mountain where Jesus had told them to go. Yes, brothers and sisters, this morning, our Lord has risen from the grave. He is not amongst the dead, but he is alive. Our hope lives on because Jesus Christ lives on. So let the world know that we have been made anew and that God has given us a second chance at life. That is the message of Easter. That we believe in a living God and he has given us new life. And our sorrows shall be no more. Hallelujah. Amen. Amen.
Yes,